Yes, Lord.
If we can do that, church, this evening, let's give the whole our hands. Hallelujah. We shall have it our Our mighty name, anointed name of Jesus. Sambora la bete songo nyongo mike mnini mamike. Leave it into your hands, O God. Let our songs, let our worship, let our praise, yes, Lord. Put out of your sweet fragrance to Jesus. You seen it, oh God, you know, Lord. We come with heart of repentance. Thank you for the gift of repentance. Thank you for your grace and mercy, oh God. And thank you for your precious blood, Jesus. It is enabling us to come to your holy presence. Thank you for your host of angels that are here with us. And thank you for your word. Thank you for your presence, oh God. Every song, every little thing that we do, God. Deception in the name of Jesus. Hallelujah. We refuse and we reject in this building here tonight, oh God. You've done so much, you're doing great things, and we believe that you're going to do mighty things, oh God, for each of us. Whether we might be in Mula,
kuwa kimani ngandremi kemuni kimani solike mami kimani robori ke mami kim robori songo jojo mi tigo kina mi tena tui mi tena tugana oni mai paro rohota kina ni mami kalo ena yawe jisu total mandana mamuni abala total mandana mamuni tabali ni mami kalo kana singo ya nubukalo kana tarana leo tunen rabala una tutu di lobo di sulu embula kina na tamsi beltai ke mami bamba uta o jisu from yesterday today and forever you never change your God you never change send me sound of the Roma send me sound of the Cocoa send me sound of the Alpina na Cocoa ni no minda na Cocoa ni Romani na Bevere ni no ni Roma setunde itikoba oni mbulo bila toni manikalo kimani robota songo robo kibere kimani mamuni ngana maroroko and yawe jisu ni mami turana ke mambulo ngedo hallelujah 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 now what is all the good soul and I have you seen it hallelujah tal fimo no servo foto lagi menikmati mandrali hallelujah damai babu na kan damai babu lagi ko na have you seen it and adika anda we wakal mati kinna ko ni damula and I have you seen it hallelujah blessed be the name Sasena
vitaleru chikene manembula nomene visotabi chikene mbula baka soko soko lotu na wale nomene vivaro taki na wale kurana nomene kokoa na nomene na otabe sombuti ke mami lebe ngona kelela nike mami baka sangare kemani koni tuna kalo koni sotabi ke mami na kabni sini kuwa na wale na kalo ke mami baka bilu na katana vikale leru hale koni tubana tu kene mami mbula koni tubana tu kene mbula ni soko soko lotu koni tubana tu kene mbula ni maramayana tu ramayana toroboya kam sabo bilu na katana vikemni na kabni sini kuwa haleluya ni sema tali mbula ka kimamna babu haleluya kimna kanga ni sandu ko chabu ni leru na klena kabni ko kemni babu ni na katana turan na mawe ni kebni ko seyye ci ko ko Allah ni sunu ko be ko yor to ni mata na ko yor ka gi bana da ko be ko ay ma sangara ke ko ni be na ko ni ke ni na ko ko en bu la ga na ko ni ko mu ta na da mu ni ko na mu la na ko na ka ni sunu ko ko ay ma ti ti nga na ko ko na lo mo go na ko ni ka gi bana da mu ni ko ni so ta ko na ko na to ko se ko ni ka ju ma ni ba to ho haleluya na da ma sunu ko na ko na no ni bo sa sama bo ni pale wale haleluya ki mo na ba am bo ci na ina bo ni no bo na sama bo le quran haleluya ka bi sunu ko ki mo ni ba bo ni na ta na ko na bo ni quran na ke na sa tan do wal ho ma like ki mo ni ba bo ni na ta na bi ka le bi ka bo na ko ni ni bo to na ni so so bo ni to do na ko ki mo ni na ko ni ki mo ni na ko o ki mo ni na bo ni ma ni na ko ki mo na ba bo ni ki mo ni na ko ni sa ta ka me be ki mo ni na be ka le ko ki na ko na bo le na breakthrough ko na bo le na be ka ko ni na ba ka ko na ko na bo le na kamata na to so mo na ko na ba ka sangara na mo na no ni la ni la na ko na ba ro ro ta na ga ni na ka ni si ko to na bi ma ta bi wala ni bo na ko na so so lo ke ni sa ra na to na ke ni sa ra na be ka le ko ni sa wa ra do ci ko na ko ke ni sa ba la ni na na ga ni na ka ni si ko na bo le ba ko no ni bi so ta ni na bo le ko no ni bi ba ko ko ta ki na bo le ko no ni bi ba ka do ci ke ni ma ni bu la ni na ba ni si la be ko ni da be ra wa wa to na ta ni to ra na haleluya ni so so ni ta ma ta na ko ko ta ma na no man ba ni ko ka ti ni na ko ni ko so ni na ni ka ko ta ma na ko ko ni ba ka la te ke ma ni ki ke mo ni ba ni so ni sta ni ke ni na ko na ko so ni ba ko ni na ka ke mo ni ba ni so ta ni ke ni na ni ma ni ba mun do na ko na ka ni si wa ke mo ni ba ni so ta ni ke ni qur'an na ni ba ro ro to na be ka le le ko ni ba ka la na ta ki ke ma ni ki na ene ka ni si ko na lo ni ma ba ko na ko ni na ba so nga be ke ni na be be ba so nga be ke ni na la ni na ko na wala mo ni na ba to wala na ko ba te na wala mo na ba ba ka na ko so ma na ko na wala mo ba ba so le na ko so ma na ko ba ni ka ma ni ka ni wala ta ma ni ko ni na so ta na ma ma ya sama ti na ba ba ka na ko ra ma ya sama ti na ba ba ka ko ni na so ta ko ma ti ka ma mi ba ba to na ma ni bo sa ni ka ma mi ka ni ka ma ni ni ka ma mi ka ni ka ma ni ni ka ma mi ka ni ka ma ni ka ma ni na ko na ko ka mi kila na be ka ko ni na be so ta bi kila ene ka bi si ko na wala shartu la na so di masu ke mi sa ba bi ni na ta be ke na wala qur'an mi sa ko wa ni ma mi kan na wala qur'an mi sa ko wa ni ma mi mutu mi na ba ro ro ta nya kana na ba mi na ka bi si ko ko mi na ga ro na mi na ba sta ci na be ke mi na be be ba sta ci na be ke mi na la ni ba sta ci na be ke mi na ro ko mi na ka bi si ko ke mi ma so la sarna ta ne la mi na ci su khayr rabbi ya binam dia dia hallelujah hallelujah do sa su ni tan so yana ka bi ko hallelujah da Allah tuna Seri kami berdiri bahwa kita bahkan oleh kami punya sama haleluya kita bahkan kamaru katalu ini kita balik ke masa Yesus oh haleluya sauto haleluya ke waktu haleluya nuru pada kamu bersama haleluya kita berdoa haleluya santo dalam kehidupan
Salvalero, kinda bagi cuko, brother Sunyan bagi cuko ngawal. Amen. Kinda bagi sosok yang turana. Waktu kita cuko mai mulia. Islam kinda bagi nare paling turana Yesus, kinda bagi asisteliti. Kinda bagi cuko baru. Kinda masuk na waktu metik kimini turana waktu na presiden worship itu tuwa. Praise the Lord. Lagi bikin di nasi macam mana? Dari live stream satu berita ada Tuhan Yesus yang masuk menabak letak setabi kami menturana kau itu bagi kami serangan bunuh itu kami serangan negara saya tiba na bunuh bola mereka amen. Nak kalau itu bagi kami masuk menabak letak kami Wali usara natura. Mika juga weekend dah. Oke, menurut prayer words, committee prayer words, menurut usaha committee nyoti na lotu ombo. Amen. Amai kabar nunda lo ni kuat, kabar na Noah, praise Lord, kami sabar nyata ni lotu yang dosara, bahasa ngulun singa, nanda sesangat juga na maten turanga. Amen.
o mo tin sa maro tara na lolo nakabagayang mandangasa ando naka physical amen dahil kabagaya lo tali hallelujah only heaven will know amen amen isa ko ni na balik sa na sa sangat nagmasuma na riwit yung natura na wikim ni kibaw sa iyo tuman ka yung ni mataka praise the Lord hallelujah amen ano mo ni bunado mo ni tuman yung individually collectively ano mo ni sa sanat yung kiwana turanga na bugni lolo ke masu en sabe ga vertu na ba vini na leru we kem ni ba ya min do sar non da sel kalman sabe ga vertu na ma za wa kem ni sel des ara ni sando mangu sar ni no buri tu na masu ke na no ni sota e na loma ni ma za wa praise the Lord na Sunday school sa na tara tu na soul winning kawa mo tani sa postumani kalau kan manda saya walayan ya while you can still be here and you can still so lina amen but the technology satu where you can reach anybody anywhere any place amen hallelujah sa bawa tu man kalau na gura kan manda ngoliwa ni kin tempat na lisu ki wan turang satu boleh cuma manda bawa ren tel juga boleh bosan kalau amen malam mana kai kulit tel juga ni masalah juga mai praise the Lord lepas kalau mati kena natura magano madala bulan tiga untuk cuma bulan itu tala manoa ebuli cuma mana northwest mai Sierra anu bulan cuma magano mungkin sulit mana magano kau tu main dua praise the Lord anu bulan yang dulu tu meboi tercu we kenda anu mago mai ongo amen mago benar anu mago satu matanda anu masuk lepas kalau mati kena natura dan sana rumah saya betul special nama membeli rumah juga berband amen hallelujah amen praise the Lord Lord nani tu waktu ikan dan kawin kuah loto ngo ikan ini baru cuma loto sering bersama ni juga ni kini amen mana bakal mati ikan dan natura bakal mati ikan itu na ena bukan special nama lebih ikan natura loto ngo Away.
this place, in this hour, in this moment. Hallelujah. According to your word, Lord Jesus. Hallelujah. You will build your church, and the gates of hell shall not prevail against your church. We declare that you are the builder of your church. We thank you for empowering your church. We worship you. We give you praise. Yes, Lord, in Jesus' wonderful name we pray. Amen. Be seated right now. I will praise and worship. Capi sombra na cabinet singing dying. And then already started on the lezioni. The lezioni may namari ka na kinawase diwa. And then wili ka may natikin gaba. Kapag mo weekend sa wili o weekend natikin na ruso na hulu ka diwa. Mark chapter 9. We will commence reading from verse 24, verse 14, and we will end with verse 29. Kind of a familiar passage to most of us. Ako to chuko may na lesson yung mo, may bete may dapat chuko na nandalolo, kay na masu, kau to chuko may kira na tikinongo, may wukay kenda, and anonda sasanga chuko wana klowa na wasanga wulu na singa, and wawa chuko may kina, kawakambuto na may wukay kenda, and anonda tos chuko ningarabo na kalo. Marika na kena wase liwa, may tikin ka ba? Abang ko sa video TV kan tikin na ruas ng ulo diwa basa ko na krema ba ro ta gano ulo ko kan na ba ndio makawan na nanda wala tambo ba biti ini saya ko koya wiro to na tisepeli sarere saleru na sara sa boliti to kena buni ko aso sa vele tikir to iko ini kan na ulo ni sara ni koya sa kurmu sara arsa vivi mai kawai kinda ba hikaya asa taro hiro na muni mola ko kaya azab ndo vele tikina ke hiro to kando vele na lemu sabosa kaya ba mubuli asa koto mai bi kemuni na lubengo tangane sa zrumi ko endo na yalo ngalu ya ena sana kena sa tobukina sa wanguraka asanga imbusasi kasi di kokoya kawasengur murumati kadimba yani yo kauboso hurito na namu tisepele merito ba sertani arto sa sene rawata sanga iboso kokoya kaya ay tamata sene ba mbota azaba na kenande me tigo ki kemdo azaba na kenande mo busoti kemdo kauti ko mai riau asa kauto me koya arsa kauto me koya e ni sa rei koya ko koya sam bita la kasar na alo asam bale kina so ko koya kabo tongi ni katumura ibuso asa tarama na tamana ko koya sabro bi na kenan de ni sa to ko na kango asa kaya ni sa ngoni na asambito kwa bakabunga kina buga wanga kina waitalanga mabaka matea ikiwa ko ni sarawata dua maka muni lamani kerau mai kabo kai kerau sangai kabo ko chisu keba ko sa baka mbotarawa sa rawa na kakenga wa sa baka mbota amen kero ko sa baka mbota rawa sa rawa na kakenga wa sa baka mbota sangai tambala ka baka sorry nando mona na tamani ngone kakaya kaba wai na matana kemri na turana au sa baka mbota wukea na nongu tau baka mbota amen yini sa raiza ko chisu sa vivi batamana lenga sa vuna uzo na yalo velbala kakabwa na yalo ngalu kan didi bara au sa baka roto reiko mo lakotani maiwa kamo kakua
ni dhuruma pale. Asa ngongolo kambita laka baleru asa ngelakotani asa wakai ndo na mati kukoya asa kakina na leluga sa mati kukoya asa taura na ligana ko chisu kabonduri lake asa ngai tuda kamai ini sa zurgi vale kukoya sa taru ko iro mona tisepeli ena vugo ni zaba kitu sa sene ni bakasiri ko tani waukina asa kabe yiro kukoya oiro bongo sa sene ni bakasiri tani wale asa rauna ena ndau masu. Ameni mindavugo kisomo palemanda ena masu. Father, we so blessed to be in the house of God, in your house today. We're so blessed to be in your presence today. We're so thankful, Father, that you're always with us. You never leave us nor forsake us. We thank you for the open heaven that we have enjoyed this far today, oh God. We thank you for your holy presence. We thank you for the anointing. We thank you for your goodness that is in the house today. We thank you for your word that we will receive today from you, Heavenly Father. We pray for your anointing. We pray for your goodness. We pray for knowledge. We pray for wisdom. We pray for revelation today, Father. Use me as I share your word today. We pray that, Father, that your word would go forth with power and anointing. Will bring blessing and goodness to your people today. Help us to have faith, Father. Have faith in you. Have faith in Jesus. Have faith in your word today. Father, help us, oh God. We pray in no other name but in the name of our Savior and our Lord, the Lord Jesus Christ. Amen. Dole tanoa endamai wale so chikini wale tanoa klele rtule sumai na ulu libanua ni rego matali ataki chisu choni wate kechamesa erto tipo na rukuni ulu libanua ortona lezio na ya na tisepeli miturana kaya luke erto bola maziu erto bola luke bola tano marika na itala no batanga no kaya luke ni singa kandu arto sanga sir somai ko chisu batake iroto na letol kene mai male erto atigo na rukuni uni manua anambo todo orto na leziwa ma uni manua ni no matali ataki etigo kene ko chisu ka Basika kinane ukugu ni turana. Nane sera wana ulunua Mount of Transfiguration. Karto siri somama na mataka. Yada ni siri ngandua. Kama hii. Wala tingere na itala nongo. Na itala nongo muke mwai mewe memuke kanda. Nare na itala nongo. Ni ali na bambauta. Neretona tisepele leziwa. They did not have faith. Yehuana tamani ngone mwendo na tamani ngone bunaga ngo. Obakasa mutaka ndo na singa tambo nitina muna vuno taka kino bunao. Ni tamani ngone ngo. Tamani ngone ngo. He did not give up. He did not give up on his child. Praise the Lord. Kema iko tuke hallelujah. Lazaro mtu na Biblia mbele mbele tena mama mtu male. Awuna watu mkana hivyo ndio there is still hope. Amen. There's still hope. Ndio mambo tena kao, don't give us hope. Don't give up on your situation. Don't give up on your family. Don't give up on your child. Hivi tena tini ngone. Hallelujah. Mati ngori mbele ngone mati wale. Na ndio Lazaro tu ndai. Hallelujah. Mati because there's still hope. No matter what kati, what is required? If we kati kila na mbota. Kawina hata mutego taka. Lande munau. Emani. Me tikuma na waga mbota. Me tilonga na waga mbota. Nanda tilonga na waga mbota. Ena numumbula todo. Mosa raise na mimi raise a situation. Raise it over na look on the inside.
Kasambiti iko na lovunga. Kasambiti kumandangana otimu. Kasambiti kumandangana sogo-sogo sasambiti kumandangana koronal kamu. Raigana mitigo ko na bauta. Make sure you look on the inside. Hallelujah. Make sure you have faith. Amen. Nabauta sa recording breed. Nabauta kabakalong. Nabauta lona na kalong. Nabauta lagomay lona kalong. Sulamay na kalong. Ritalia ka yali na katoloko. Ritalia. Hallelujah. Nagtimala na nabauta na kalong. Itiwala nabauta na kalong. Enang zaga kina na kalong. Amen. Matay ni ba kasama wikenda? Mabalata na yung utang namin na utungan ng mga mauta. Hallelujah. Matay ni ba kasama wikenda? Nanonoto malmalumu. May matay ni nanonoto malmalumu. Nagtisay pili. The witness of the disciples. In a situation na mo, may expose na kina. Nanonoto malmalumu na lezi o nagtisay pili. Dawili ka na kena itala mo. Surso mo man turang at sisu. Hayir na lefuma. Era mangusa. Era mama ka na turang at sisu. Tarang ito na turang at sisu. Nagano sa awan tiko. Fala mo ati kamo noto na tiri sa peli. Yung verse 19 ng basi ng kira na ito malmalumu. Wala kaya na basi ni ko. Sanga ibosa ko kaya. Ay tabata-mata sena ni Ibrahim bata. Azaba na kenangende no tuba da kai kamudo na zaba na kenangende no the shorty kamudo kauti ko ma yo wala kana tura wa tisu erto sama wakati mata na tisu poli wata kai hiro na lohuma erto sama wakati na tisu poli wata kai hura erto sama wakati na tisu poli niluto tamata tawa rambauta yana naluto malmulu goy kaya ne bolta bo unbelieving generation. Jesus replied, how long shall I stay with you? If I never can in the tuba batake kamundo mene rawkina nindo rambauta. How long? If I never can in the no my wadu tiko mene rawkina no rambauta. Batare kalaw nyawzana rambauta. Bisati rambauta esani ndora kandi ambe iko esani ndora kandi ambe wala khaw. Itiko rambauta ndauta koso na khaw. Ndawala ni khaw. Salvation rambauta. Where is your faith? Oh unbelieving generation. Nebolotambu kami kedana Roma. Doka kuri bakatay batani kinundo batakay resabo gurura. Yung bago matali at tinga. Hallelujah. Nastand na kiburura sino may nang nastand. Nakaya mo tika mura-mura. Ni kuwa makakulihan mo may kinasubo-subo ng luto. Nabulo nito mga mga kakuli kutamay. Kakuli na tumay. Kakuli mga nakalamay. Kakuli may mga tusati na tawa mga mauta. Nakakuli lang rai. Hello, waman isang sawa na niloto. Praise the Lord. Ema waman kena na niya. How long? Ema waman kena na niya na niya tamo. Waman kena na niya na mga waman ko. Amen. Nalaman mo sa mundo ng mga utani. Nalaman mo sa mundo ng miliyo. Gwana kaya kani turanga. Oh, faithless generation. The word faithless. Hallelujah. Can you remember not keeping the faith? Faithless. Unbelieving. Amen. Praise the Lord. Can you remember the lesson means without faith, unbelieving. The disciples are included in this rebuke. Namama may Prophet Taki natural na tisu ito sa mga kaditangakina na tisu poli na sinukaya nambula mga vura-vura kapatikin na mga vura-vura sa tuloy ito sa siya naman doro akin na teroro ha?
Ito sa muna yan, sa pula tungaman na matanitero. Yung isang tungaman na tayo ang bauta na waste time. Doon na kinabasa-basa na madawa. Ni madawa. Sa Syria. Praise the Lord. Sa mga katikilang tunag-isipan yung matikinambula mo kaburno. All unbelieving generation. Ang pinakata mo kami kanenday and the multitude of generation. Hallelujah. Sarap kino mga bauta. Sarap kino ni makarabang na anak ko. Sa nakata-kata, bagamata. Hemane, nakana mula sa hali mekana, nakana wakati tufu sa sera mekana, nakana masu kena kena lot sa sera mekana. Umuan jana lenga, nandangaro na, wakenda na tamata mga bauta. Isa sera ni tu na mga bauta. Kami kena bauta, mukha sa sera na mga bauta, sa mende sara, mende binakade. Without faith, it is what? What is impossible? It is impossible. Without faith. Aku nak ketemu kami kebasan dalam muta. Ini sekarang dia belum mengatakan. Kristian dalam muta. Orang masuk. Orang lagi jalan mana. Ini sekarang dia belum masuk. Ini sekarang dalam muta. Kami kena bauta berkota roda na kalau ini memang bauta bisa bulan koya karena dari samira ini sanda ubah sanda koya. He is a rewarder of them that serve and seek him faithfully. Memang bauta kami kena bauta mungkin sahabat kami ini tadi nakai sekarang ini ya. Faith is the evidence of thing not seen. Amen. Praise the Lord. Kami kebenaran tahu that the just shall live by faith. We live by faith and not by sight. Mata-mata bahang bauta tubuhku. Hallelujah. And then man boleh. Na kalau di bahang bauta. God is a God of faith. Of course, we kalau di leza. Kau kali bukan kasih mereka. It's by faith. Kau ni boleh mana bahang bauta. Hallelujah. Kakak marah ya sarah ramai. Kakak matawasi tali ramai mana. Matawasi tali. Matawasi kita mana sarah ramai. Hallelujah. Hemai zara ng bauta. Nasa tamata po ang mulay ng lahi. Kami kinimutan mo na just. The righteous shall live by faith. Hallelujah. We walk by faith and not by sight. Magana kind of what's in the call. Never let them another situation. Hallelujah. Para na tuwa. What is our bulletin? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Makakulitan kami kanamay ng mula mga mura-mura. Ng mula ni tayo ang bauta. Ang nakatamo kami kami daw yung day. That these happens were ineffective in their ministry. They could not cast out a demon. They could not set the young boy free. Hallelujah. Matemo buat tani. Ang mga ligit kayo tala. O ko na. The demon of suicide. Demon of suicide. O ko na mga ayaw lagi na. Kulti ko sa mga nangaway. Kulti ko kinamuka. Somebody has to be around. Amen. Ito sa awan naman na matamuwalay. Ito sa nakay. Ito sa food. Ito sa awale. Sa sera na mole. Ito mga zama na kinamende. Sangay tuman siya. Merito nung tisipel. Merito sa magtawag ng tisipel. Merito himurya. Ewan na muna sa tuwan na temor. Nagkilatuman na tawag ang bauta. Amen. They could not help the young boy. They could not set him free. They could not rebuke the demon. Doon mo sa kaya, ipakangatay kaya naturanga. O kaya, i-rebuke taka. Mateboro. Buwan mo tayo naman yun, ang matagalibibol na izuho. Nino hulong ikanda na tiklaw, ni-rebuke ta ikanda. E da rebuke ta ikanda, kanda nama kami ikanda na bibituni.
konekana ba chuko maribukite na temoro okwasa ningo vitu siri sulira the opportunity to repent. That was a different rebuke. Amen. Rebuke tegirton tisepali rebuke tegirton kasule berton opportunity merto virutuni. Amen. Wana matagali kukume na mga ataka wahira hawa na matagali ba Allah. Situation Allah virutiko. Tira na mga boto na kalo. Amen. And America can also honor Sasuli to the Cocover to the Tisipel Kinalawa. He was given power and authority. When we make a Mali on it, as a Kavina and a little Kabatina, the Taira, the Lava and the Rua, Asa Solia, the Ira Cocoa, Narawaira, the Hello, Verla. America can also honor to give it to the Tolu. Amen. Kami kena salerunga, matemo rosa makasematani, arsalerunga satulmate, ersawelia na wewa ikawambla. Ya, ena mali kena maseviwa. Sasa na effective kina, na mloto ubishi. Tuvertu na power, tuvertu na authority, vingo ineffective. Na vuna ndongo sayali na bakamota. There was no faith with the disciples. Amen. Bona tuvagilo tuone watao todo no. Sasoli tuvika na authority. Sasoli tuvika na kokawa. Amen. Hallelujah. Sasana na vikanga na bamota. Mane wote kila ka soli vikanga. Mane wote kila ka soli vikanga. Sa lembra ka samai para vero wote turana sa kana na mane toro lesma kina. Amen. The disciples' failure. They failed because of their lack of faith. Spiritual power is not something which once possessed will always be available. It must be maintained and renewed. The culture of the power and authority in Dunaka, hallelujah. The Dunaka, the Dunaka, we're fresh. Man, do it, anybody. Hallelujah. Nekaria ni mantulaga na tisipeli. Nekaria ni mantulaga. Basi kaya ruso mo walo kaya ruso mo gawa. Nakala ni talwa. Lao mai. Nakasa na mo ako. Natura mo Jesus sa nalimuka. Nanguto lang tisipeli. Takamasala na tamaniwani mo. Sabi na tawa mo talaga na tamaniwani mo. Sandali, mungkin kau nitura. Nanti tak ada kisah. Nanti tu nak buat tu kau kena tu nak buat. Isan mana kain dende. Amen. If they speak, nothing is impossible. Sandali aja mai. Tuan buat mana tura mo. Aku nak tu muka ni. Dia dalam mana situasi. Kita nak buat mana tu mataran ni mai. Amen. Kita nak musim kolom. Kalau musim mana musim kolom kena mendua. Kamu tak musim kolom. They faith coming by hearing, and hearing by the word of God. Smith Wigglesworth, Tango Tana, Namakunduna, Tango Tamamu, Smith Wilkerson to Raul. Yet in the William Tambo Smith, when the Wilkerson to Edake. Wilkerson to Edake, in William Tambo. Beta, it can't took we will get to come because faith comes by hearing and hearing by the word of God. Don't know what is our to do. And don't tell me what the one will be able to when we come in the water. Hallelujah. But you know, if we get to the Talaman in the morning of water, if we get to the Buddha in the morning of water, hallelujah. If we get to the regular color in the morning of water, swear the whole of the Tula tissue is similar to the tissue in the water. Sangat tu besar rauta, besar yang dua kaya rawa. Amen. Nakaruni nentulah dengan disipeli. Verse 28 and verse 29. When they had come into the house, his disciple asked him privately, "Why could not we cast it out?" So he said to them, "This kind can come out by nothing but prayer and fasting."
fasting. This kind, endo na matanggali greed, kwa ikiweka. Dapat yung mali kang kinawasan sa alangan sa bugo. Tatangin na yun ang tebor. Ang bulang ang mati. Inangan nga yali kina. Nangulog ito ang buta. Estikan na mesar nga na tebor. Praise the Lord. Ito, namasi kachurike, natulog ang chisu, namasi matike na lolo, ena, wakan bulang-bulang takamo na wakang buta. Anak kini nyo itong yanga. Sasar ito na wamauta, na isirin nyo na kayo, ito mawala ang taka ng mula ni Masu. Ito mawala ang taka ng mula ni Lolo. Namasu kayo na Lolo, e mawala ang taka mo na mga wamauta. Dahil na, wasa nyo nyo mga kiri-kiri wala ito nga. Muna na mga witar-tar, buti kira kayo na Masu. You go and exchange with God in prayer. Remember, what's anyone a clue? They what's anyone a clue? Hallelujah. God, what's anyone a clue? They what's anyone a clue? And I'm going to ask them to volta. And I'm going to do taki. And I'm going to do volta. Hallelujah. And I'm going to know what I want to call. And I'm going to know what I'm talking about. And I'm going to want to kill a masu. Amen. You have to do something with your faith. And prayer and fasting, amen, will strengthen your faith. Hallelujah. Prayer and fasting will increase your faith. Prayer and fasting will make your faith holy. Kami tagal ng tutor ka naman said, building your most holy faith by praying in the Spirit. Now, yung battery ko, it's something that is holy. Holy in the sense is secret. Ikatango na battery ko. Ikavere. Ikavakalong. Ikayandokai. Ikavamarangati. Kayandokai na varambauta. And the varadar kita. Hulomalay. And the basik kita. Naligan iklo. And the vivanulay. Naklo. And the visiregi kita naklo. And the vivanalotaki. Naklo. Nunumumisi. Obrakatumukari ko. And the muloranga. Kebaka haluya. O kamitaka. Nabangambauta. Kaya nagtaranda ka na mga na lolo, watake na masu. Na masu, watake na lolo. Kaya ako nag-wala na text ko, wala ko na. Kaya ako nagtutuntungan kayo ng balatan na masu. That's fine. Kung ang manuscript ko, kung ako hindi ako makilang King James, watake na New King James mo, sir. Gaya may imbita na lolo. E non mi dico, non sa mai volete di nuovo, sa ambassi che magari non loro, perché non vuole più che non tu non ci sei, tu sei non ti sei peli. Tagli fatto il diesel fast. E tu bello ma non sa lo che ci su. Sa mate sa lo sa tutto, e tu sei loro. Amen? Ja, io non muta, mi vuole cambio. E non do terikina, non muta nessuno solo il lotto. Amen? Kakuli ba wala tanu ngono masu ena mataka kene kabi fulu kile nomo longi sama tana katuba hallelujah ka wasi wala ko ne tamate ba mo to sene do kande ndo na lugul matri sinongo ni tuga ba mo to nothing is impossible with you ni tuga ba mo to nothing is impossible with God hallelujah na lema na operate kile ko ora operate na kile ko satti ko na ba mo ta cultivate the come and cultivate your, come and develop your faith, come and increase your faith. E quando dona e non ka ko turi ki hallelujah e non ka rone do na bosiko no mo na bosiko do no mo ma sona altamu e traza grana hallelujah na ka ta ka turi ki na mo tisu e tu na tisi pe me ka turi ka da na masu wote kenolo hallelujah do turi ki na no mo ba mota amen. Praise the Lord. This kind of demon, this kind of problem. Aku nak temu kami kena nak kanda salah kedua tunggu. This kind sana. California, agak sabul tu tunggu. That's this kind. Nak game marriage satu tunggu. This kind. Praise the Lord. Halo, lama kali. Lada satu tunggu. This kind. Ebe. Masuk wat kena lolo ni sungu tu na next time kina halo na kau kono butu kena viva toto ani
Sapumbo hurura. Sabina kachikin mena talamina hallelujah. Sabina kachikin mena basika na bakambauta. Amen. Hallelujah. Na bakambauta. Na bakayuka kinaklo. Na lolo matikina masu. Na ndoto nikina. Na nungu bakambauta. Na ndai dodo isumena masu. Wari mina tamanda naklo. Asal mina naklo dagu turi kumni. Akachko na kumni lolo. Matikina masu. Hallelujah. Ena fire take kira na rohi bakambauta. Ena lata kira na bakambauta. Hallelujah. Ena kokau kira na bakambauta. Ena buddha mai kira na bakambauta. And die. Hallelujah. Father, we want to thank you for your word today. You have done it in the past. You have proved in the past. Hallelujah. That faith can do the impossible. Faith can move mountains. Help your people to grow their faith through prayer and fasting, oh God. Meaningful prayer. Hallelujah. Namaste na rogi. Most of the people are going to get you. Namaste na yoka. Hallelujah. And no rogi na yoka. Dito sa mga tao na pinirami ni Bensin ako. Kakunibo wonde na mula ni masu. Kakunibo wonde na mula ni mo sangra na ko. O sa masu na ko na download tagi na ko. Hallelujah. Na mula ni masu na mula ni lolo. Na mula ni sa rin kami na bina na lolo na wati na ko. Uli na tako sa na imbaki ang lolo. Mula mo February. E na mula to tagi na kay mami. Ba solo wale moto. Uli na wale yoka. Ina baka dire tayo ni muli sa kalong. Hallelujah. Sa kalong na muli sa kalong na na. Hallelujah. Na muli kila chong na may lang kila moro. Masu na nang ingat sa iyo mula nila. Hallelujah. Sero ni kalau itu madaling kata. Hallelujah. Sero ni dia berkau na muli kila kata. Hallelujah. I'm telling you what the word of God says. Hallelujah. They could not cast out demons because they neglected prayer and fasting. They cannot do the impossible because faith was missing from their life. Even though they spoke the word, but it was powerless. Namasuk kwenda mujike. Sasa namasuk ngikereke. Sema. Bwana. Amen. Mungu wito na mujike. Sura Bwana ni situation. Bwana wetu. Yes.
Alam mo yun, kung tumitumli. Bilang na ito, maliwanag mo. Ito ang boto ko na mga dino tayo ng ito. Saling na nakaya ng boto ko. Ito ang boto ko na sisiyo ng pangkuha ng mga. Nawala ko naman ito ng boto na. Sabi natin na ito. Jesus. Pinakatay ko na. Namanasa po ang mga bauta. Ano ba ang mga bauta? Nandito tayo mga tayo. I believe in the salvation of the future people. I believe in the salvation of the world. I believe. What?
ba na pinagtatangan ng bukit orangan nito kita sekarang belum menyangka ruko belum menyangka lagi lang uni baga daga daga ngatur sesuai dengan orang kita awalnya